I Sling Blade. Sjajno. Sling Blade, sjajno izvedeno. Improvizacija sada Italian Dreama, ali ima ga u drugom konopu opet i 619! 619 u kutu. Sada hoće li uspjeti? Zajedno hoće li ili Oršik preuzima tu kontrolu i obije. Nevjerojatno! Lupa supleks na svoje obje protivnice. Ali ga Izbio je kolo Icarus. hvata ga Sunset Flip, ali izvlači ga i Ne! Blackout! Blackout, to je taj stomp. Promisliti jer stara iskusnjara Renegade ga ima na ramenima. Da, ovo nije dobro. Crucifix pozicija Eldorado! Leđa, da. Stavlja ga, Kakav potez! kakav potez Martirium, ali nedovoljno za Jokića. Chris Jokić je izmučen, ali shooting stars. Kakav muk u donjem Zemuniku, nevjerojatno, Indie Killer! Ne ovako. Na ringa, što Chris ga ima. Jokić hvata ga u front face poziciju. Tornado Special! Gotovo, ali nemamo suca! Nemamo suca, gdje je Nemamo sudac? suca. Stavite suca! Poduzima rizik, ide na najviši rope, Kenzo je gotov u centru, ali ne, Zoltan se ipak odrolao, Opet ga ima, ali ne, ga ima ga, pile driver! Jao, to je to, gotovo. 2, 3, Nema kick outa iz pile driver.